Shalom, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Paima ijalo hitarigapan si gano pare bata bani panurang sugot nerion pasada hita urta martong kumahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sinaguri atas nadog gabi cholma jana matibayu hay persilang lahu makop-kop dosa namin. Terima kasih ma Tuhan bani bakal ni pagkahulong mo inuban namin. Ase bani panurang sokoton be ase labin marbagkal hanami ibaga solong muin turangi hampura papikiran na marhite hatamu ase ibaga sapentaron na kubamu mahanami huma mandalani rosi makurcaon nami sa ganjang nilyon bagas Kristus Jesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijapin na siya marian bani panurang sugot nerion nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on tigapan si kanu pari bata sadarion Sabtu tanggal 8 April tahun 2020 tersurat bani buku Yohanes pintu 4 ayat 24 nama katahon sonon tonduido na bata ase sagala na martonggo hubani maningon do martonggo ibagas tondui apa hasitongan. Itaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani pangidangion ni Tuhan Yesus madalan do iya rapa konsusian ni pun huta nasada huta nalegan bani sadapan orang laho menuju ubani huta nalegan maningon do ilupusini aima huta Samaria jana huta Samaria ai bani sada parigi pajupah do Tuhan Yesus rapakon sada naburu Samaria jana naburu Samaria ai marsukun hubani pasal na ijado si diaran atape si tongonan marsombah hubani nebata i Jerusalem do atap i Gerizim aima ianan panumbahan nadok ibahen halak Samaria bani sidea lahu marsombah ubani nebata totu anggo sekilas bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang urah ia rusihita aha maksud ni sukun ni naburu Samaria ai tapi pondok subuton ta sonon sadokah on sadadu halak Israel tapi dokusi posah ma na 12 morga ai 10 morga ma terbuang hu Samaria jana 2 morga ma tading di Jerusalem totu hasomalan ni sidea umbani panorang pargulon ni opung di sidea maningon marsombah do sidea lahu hu Jerusalem ay maase marusaha do halak Yahudi na terbuang di Samaria mambahin rumah panumbahan humabani sidea i Gerizim artini ay seolah-olah anggo na siyampe buido manombah nebata i Jerusalem hanami pe buido manombah nebata agepe idolok Gerizim on artini ipajongjong sidea pe rumah panumbahan na Gerizim ai songon namarsaing pakon halak namarsombah kubani nebata i rumah ni nebata na adong i Jerusalem nah agepe lang adong isobut bani teks on tapi ay masejarah na masa jana ay mamambahin gabi tubuh sukun-sukun ni naburu Samaria ay ang kubuy subuton ta halak Yahudi campuran ma sidea ontene na tading i Samaria ay mamambahin Tuhan Yesus gabi hite do ay laho mambubayi pangarusion rosi patuguhkon hapor sayaw ni naburu Samaria ay bahasa halak na marsombah ubani nebata i Jerusalem pe adong do kalamahan ni sidea adong do haurangan ni sidea jana sonay do humani age sidea na marsombah ubay nebata idolog Gerizim pe
Tetap do adong humani kelemahan ni si dia. Kelemahan ni halak na i Jerusalem, marsombah si dia hubani na bata, pitah mangikutkon aturan-aturan parugamon tuma. Pangadong hubungan ni hubani perguluhan si ganu pari. Ase bodo terjadi bujur do si dia, manggalang bujur do si dia, marsombah hubani na bata. Tapi kurang peduli do si dia, bani perguluhan hasoman ni colma totu onpe lang diar persombahon nasi sonon jana sonai do humani age halak Jehudi na adong i Samaria na manombah ne bata ikirisin si dia pajongjongkon rumah panombahan ay songon saingan seolah-olah anami pe boido nah panombahan nasi sonon pe anggo pitah lahomar saingan do totu lang komani diar halani sedo lau marsaing ibagas na laho manombah nae bata. Nah aima ase ipasingat Tuhan Yesus subay na boru Samaria ay bahasa tundui do nae bata. Ase sagala na martonggo hubani nae bata maningon do martonggo ibagas tundui apa hasitongan. Arti ini ay barang isi pehita na mangaku halak na porsaya hubani ni bata halani tundui de bata totu maningon ibagas tundui apa hasitongan do kita lau marsombah hubani na bata. Arti ini ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do gabisada kritik rigapan si ganupari bata bahasa maningon ida kita na perlu besahali ibagas na manombah ne bata kita sonahado marsombah kita hubani ne bata halani mandalan kon aturan do hasa totu aibe lang diar sonahita marsombah hubani ne bata asi ida halak do bahasa bujuran jana diaran persombahon ta marimbang persombahon ni halak nalegan totu onpe lang komani diahar na diahar aima maningon do hapeni ibagas persombahon ta haganupan na nidalan konta aima marhahonaan hubani harosu ni tundui. Jadi porini pe adong aturan-aturan ibagas na beribadah ibagas na markebaktian maningon do parlo be ipinday kita ahado na narosukon ni tundui ni nebata jana sonahado hita marsombah ibagas tundui. Na totu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggodoma ibagas tundui ni nebata hita laho martonggo totu na ipinday hita ay maharosun ni nebata lambe rosun ni pardagingon atape lambe sonaha na ihatahon atape na erosukon tita atap aturan si horjahonon bata tapi sonaha harosuh ni nebata halani aido na iharosukon ni tunduin si horjahonon ta homa jana maningon do ibagas hasitongan arti ni ai ibagas hasitongan ni nebata do kita ibu bayi to dinapasing ase sadokah lang ibagas tunduy hita seng tarbahin hita makorjakon hasitongan ni naibata halani ay anggoro kita lo marsombah hubani nebata maningon ipindo hita do hubani Tuhan Yesus ase igo kitundui ni hita ase marhitehon ni tunduy ni nebata na marianan ibagas hita ay do mambahin hita ase buwi iurjawan hita huma hasitongan ni naibata alani ay maningon do hapeni totap hita ibagas tunduy ni nebata martonggo ibagas tunduy ni nebata marsombah hubani ase tunduy ni nebata ma na mangajari hita lahu mangindahi harosu ni nebata ibagas ganup tonggota ibagas ganup parsombahonta ibagas ganup ibadahta ase lambin iarusi jada itanda hita homa hasitongan ni naibata na iarosukon ni nebata ibagas ganup ibadah sonai age bani ganup
pargulmitonta sigano pari. Ase maningon ibagas tondi duhita martonggo hubani na bata jana ibagas tondi mahumani hita ibubai na bata mandalani goluta sigano pari. Ay ma napatubukon pangarapan malas niuhur sonay age hapor sayonta ibagas na makaholongi hasomanta jolma sonay age ibagas na makalongi Tuhan nay bata. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa ase ibagas guluh nami totap hanami martonggo hubamu ibagas tunduy apa hasitongan. Ase porini idalan kon hanami pe parsombahon nami. Parsombahon na hinarusukon mu matongon. Na igoki tondumu na mapasing in. Na ibubakon tondumu baniganupan lahuan nami. Janah barang ahape tongon na sinurahon niur nami. Na sihol si parayakon nami. Totap mahuma maronjolan bani hasitongan na humbamuin. Ase porini adong petongon Tuhan na lubih diar ihorjaon hanami. Ipake hanami mahumaniin. Laho manugunugu hasoman nami. Sedo laho paetekon parsombahon ni hasoman nami naligan. Ase porini petongon Tuhan ibagas gulung nami on. Palegan-legan cara nami lau marsombah hubamu. Maningon do tetap ididah kanami. Bahasa na maningon tetap do. Ibagas tunduymu. Ibagas hasitonganmu. Hanami roh marsombah hubamu. Marhiti uniin matongon Bapa. Lambit ididah kanami. Bahasa buah ni apor sayon nami do homa. Nani horjahon nami. Bani ibadah nami. Ibagas tonggo nami sonay age ibagas ganupan horja nami si ganup aripe. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo nami on. Amen. Oras bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduar matongon bani hari Sabtu sadari on boy hita menikmati kebersamaan rapakon keluarga hinahulongan ni hurta jana lambin roh teguh ni makomani holong ni uhurta ibagas parsauranta sigano pari ando harma shalom.